jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para nema, ali je sića, brate, 15 somića, jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para ne, jer para nema, ali je sića, brate, 15 somića, jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para nema, ali je sića, brate, 15 somića. Jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para nema, ali je sića, brate, 15 somića. Jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para ne, jer para nema, ali je sića, brate, 15 somića.
Veruj nama, ne zovi doktora, jer nema lijeka protiv tog otrova. Ma dobro mama, prevoljet ću ja to, samo pusti, nek svira glasno rock'n'roll.
Da, bili ste jako brzi kad treba zauzeti školski parking. Opa, fino. Razreci vam autobus. A sad ćemo tu vašu brzinu izmjeriti na 100 metara. Ovo će utjecati na konačnu ocjenu. Idemo van, start je ispred škole. Sada da idem, što tamo njemu. Idemo sad svi u stroj i pripremite se za start. Ajmo, jesmo li spremni?
može. Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Teralo me 7 mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodim ne mogu da pevam, čovjek umije. Se dušo od tebe ne rastaje, ben se dušo od tebe ne rastaje. Tamo gdje se valilo me ostavljaj prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, nose zato teško, uspinjemo se napor, razbija u stijenu.
Deder, sredi kuću, ja moram na bauštelu, danas udrba deka mora pas. Sve je to danas naopako. Pa čekaj ženo, zar nije normalnije da ja iđem na bauštelu, a ti da čistiš kuću? Da ti čisti, danas je sve moguće. Deder, sve to lipo ispeglaj. Danas je denek, bit će mi gužva na pumpi. Ženo, zar nije normalno da ja iđem na pumpu raditi, a ti da ovdje peglaš? Dobar dan! Dobar dan. Može li za 2 marke? Zašto ne? Ne paziš se za moje dijete, na ovaj Božji dan. Uvijek sada, šta će se sada? Šta je bilo prijatelj? Nije bilo dovoljno. Može još marka? Može. Kad uspavaš dite, imaš da usisavaš kuću, ja danas imam 2 šlepera popravljati. A da ja iđem popravljati kamione, da ti uspavaš dite. Jel gotov taj ručak? Daj vam jednu rakiju.
Šta je to za Boga miloga, da nije? Danas je sve moguće.
Đurišić Lebo, kako su ocjene? A vi znate da srednja škola nije obavezna? Nije obavezno. Nije obavezno. Ajmo večer. Kule smiju? Veljačne. Daj, odrastite da bili. Gdje se pravi pamet? Pa tepom ste! A glupana! Dva puta na istu foru. Eto ti knjige tvoje. Ustaj! Tebice ustajati. Sjedi. Samo je moja, sjedi, ustani, sjedi, ustani. Riješite više, daj, odluči se. Dobro, danas je ispitivanje. Spavalci. Koliko je 2 plus 2? 6. Ja mislim da je 3. A evo ti još jedna šansa. Ja mislim da je 5. Aj, pošto je jutro, evo ti još jedna šansa. Sad. Ja mislim 4. Profesore, dajte još jednu šansu. Aj, kad si tako pametna, reci mi kako se zovu stanovnici Krka. Krkani! Aj, neću dati jedan, sad ćete istrat. Aj, vani. Ajde, vani, ajde! Vani, vani! Ja! Moja! Gdje izgubi? Da vidimo, Mika, kako se zove stanovnik Golog otoka. Nudist! Bože se. Da vidimo, Mimi, kako se zove stanovnik Bola na Braču. Pacijent. Pacijent. A da vidimo kako vam ide politika. Ko je Dražen Budiša? Izvoli, Roko. Jutarnji seks. Jao, 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 jao. Ovo je najbolje ne komentirati. Jedini novi kolega izgleda da nešto zna u ovom razredu. Nemoj. Treberu jedan. Gubolska. A evo počne od strane 217 od reda 36. Nadalje. Venecija je jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Ona godišnje primi oko 1 milijun.
dobro, dosta. Sjedi. Aj sad ti Kosalju rec šta je to sila? Moram WC. Ja te pitam šta je to sila? Moram WC. Pa tako i je. Odličan odgovor. Evo ti 5. Tko mi zna reći gdje je država Mali? Znam ja. Tu je. Nije. Meni je ovdje svega dosta. I nam je svega dosta. A nami nije. A to mi je hvala. Možda je hvala, niste A dobro što
Janje, uzimaš li Šimuna za svoga muža? Uzimam. Šimune, uzimaš li Janju za svoju ženu? Da bi ostali čisti pred Bogom i ljudima, ponovit ćemo pitanje. Dakle, Šimune, uzimaš li Janju za svoju ženu? Šimune, uzimaš li Janju za svoju ženu?
Janje, uzimaš li Andriju za svoga muža? Uzimam. Andrija, uzimaš li Janju za svoju ženu? Uzimam. Dakle, proglašava vas mužem i ženom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. $59 maraka. Mogu i kako, na veresiju. Na veresiju? Nijem još čovjek dobio plaću. Ja sam ovdje samo radnica, za veresiju pitajte tamo šefa. Šefa? Dobro.
Uzela sam tamo neki stvari, izašlo vam puno para. Moram nikako na veresiju. Na veresiju? Ha, moglo se razgovarati. Dobro, ima ja nešto za vas. Treba nešto? Evo ima ja ovoliko. Ma dobro, nisi morala. Ne, veze, neka dođe, ja plaćim čovjek dobije plaće. Pa nisi mi morala. Ma neka, dobro, eto, hvala. Donim čas. Dobro, evo. $32 marke 42. Pa dobro, nemam ja para sad, bi to i kako moglo na veresiju. Ne mogu vam ja tu ništa pomoći. Može li i kako? Ja para nemam. Jedino tamo šefa da odete pitati. Jel tu šef? Dobro, hvala. Bog šefe, kako ste? Bog. Uzela sam sad tu nekih stvari. Ja i? Pa mislila sam to. Veresija? A moglo bi se to razgovarati? A mogli mi tu nešto napraviti? Moglo bi se znači nešto napraviti? Pa moglo se. Evo, ovo je za vas sad, a ono ostalo ćemo... Pa dobro, nisi trebala. Vama puno hvala, ono ostalo... A nisi trebala? Ja ću doći platiti kad dođe plaća. Nisi ti trebala, dobro. Doviđenja. Vazda. Jeste ti ovdje glavna? Nisam, samo službeno. A bi li moja mala mogla raditi ovdje? To ne znam, to ćete morati šefa pitati. A završila je trgovačku pa bi da radi ovdje, kažu da je bila najbolja učenica u Pošušju. Šefman je tamo, ćete njega... Dobro, hvala ti. Ja. Hvaljen Isus. Jeste li vi ovdje glavni šef? Jesam. Pa ja bi da mi zaposlite malu ako može i kako završila je školu pa je bila najbolja učenica u Pošušju. Ha, slušaj, nisam ja ovaj jedini, ima i veći i glavni od mene. Pa ko je glavni direktor tu? Pa mogu li ja ikako priko vas da mi je zaposlite? Pa moglo bi se nešto. Pa ja bi vam i dala što god, ali ja vam para nemam. Nemaš. Pa imaš nešto. Pa
Pa dobro šefe, mogu ja vam i donijeti nešto. Jesam ja ostarla, ali ću vam donijeti nešto. Treba počast, to je malo veće, nisam ovaj jedini. Hvala vam puno, Bog, dođenja, hvala. Vidiš Luka, baš smo nešto napredovali. A jesu, dobro loču. Jel de? Ništa ne ostaje. Ostarilo se, a dica nezapošljena. Jedna moja leđa. Luka! Taj Anđe dođava. Ajde pomoz mi uvatit kokoš. Šta će ti kokoš? Pa bila sam jučer kod šefa pa će nam zaposlit ćer pa je reka da donesemo nešto. Ja ti njega odnja, on hoće pare, neće kokoš. Pa ja sam mu rekla da nemamo para. I misliš da će primi kokoš? Pa on je reka da mu dadnemo nešto. Aj dobro, uvatit ćemo onda kokoš. A koju ćemo Anđe? Ovu. Ajmo. Trči uteče. Pa trči. Da je đava je odnio. Evo ja. Evo kokoš đava ti mene odnio ako je on primi. Najde špage, zveži joj noge, ko će je donijeti da posušja? Evo špaga, odnijet ćemo je ako trebaju široki, samo da dite bude zaposlena. Dobro moj Luka. Eto ti Anđe kokoš. Java ti mene odnja ako on primi kokoš, on hoće pare. Hoće, ja sam mu rekla da ću nešto donijeti. Ja? Ko je? Anđa je, što je jučer tražila maloj posao. Aha, Anđa je. Stvarno smo se dogovorili, Anđe? Pa dogovorili smo se da ti donese nešto, da ćeš mi malu zaposlit. A ujte, gospođo. Hvaljen Isus, evo ja sam ti nešto donila, ja sam ti rekla para nema, što sam imala donila sam ti kokoš. Kako kokoš? Šta će mi to? Gospođo, niste li mene razumili, niste trebala kokoš donijeti. Pa molim te! Nema nas kokoš nikako. Pa ja ti para nemam, lopove jedan, ti bi samo para. Nemojte vrijeđat, molim vas. Pa molim te, zaposli mi malu. Pa nema nas to kokoš još nikako. Aj džave, odi. Ej džave, nikako. Ej džave, nikako. Ej ja,